Туғандар, ассаламу алейкум. Мо ВДНХ жашаган биздин подписчиктерге дагы бир таксопаркты айта кетейин туғандар. МБС деген таксопаркка келип алдым. Бул жерде эконом жана комфорттор бар экен. Экономдордун арендасы 1300дөн 2200 рубльден күнүнө 10.000 депозити бар экен туғандар. Машиналары бүт бары 2019 жылкы автомат коробкада, комплектациясы средний бүт бары жакшы абалда экен туғандар. Көрөйүнчү, ачып эшиги жабык экен. Но эми иштери таза бүт бар, экономго жакшы. Анан жаңы момундай сонун москвичтер чыгыптыр туғандар. Мен өзүм биринчи жолу көрүп атам. Комплектациясы өтө жакшы экен. 2300дөн булар комфортко чыгат экен. 2300дөн так бул жабылып калыптыр. 2300дөн 200 рубльден депозити бар, 15.000ге чейин экен туғандар. 2300дөн. Комплектациясы өтө жакшы экен. Литий дискаларда бесключевой доступ бар. Бүт иштери мультируль, экрандары бүт бары сенсорный экен туғандар. Аз ключун алып келсе, ичинде бир сире көргөзөйүн. Москвичтерди көрүп алып, өзүм дагы таң калып атам туғандар. Мынакей. Астан кандай көрүнөт. Мону ачык коюптур, ичинен бир көргөзөйүн. Москвичтер кандай экени кызык да бизге все равно. Рулю Соляристин рулуна окшош экен. Так, жүргүзүп да көргөзөйүн. Старт-стоп бар экен туғандар. Полностью молжелери сенсорный. Мол жағы сенсор емес пе билбейм, короче. Задний камералар бар екен. Мультируль, круиз контроль бар екен кыскасы. Жакшы. Сиденьялары полутряпочный жанагындай полукожа. Аркасынан бир көргөзөйүн. Какой-то черри-мерилерге окшоп кетет экен. Адашпасам. А так москвич деп чыгарып коюптур. Ушундай туғандар. Адресин, телефон номерин видеонун астына жазып коем. Ошол жерге келип машинаңды алып ишти кыла бересиңер туғандар. Айта кетчү нерсе, бұл жерде выкупка да берилет экен. Выкуп боюнча маалыматты ошол көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалсаңыздар, полностью түшүндүрүп айтып берет. Кеттик анда видеону дальше уланталы. Бүгүн суббота. Так. Кечки саат 11 болду. Турсак тойгозуп, как положено. Машинаны жуудуруп, тазалап, бүт бар жогун текшерип, ишке чыктык. Буюрса коэффициент жанып чыкты. Ночты көргөзөм. Субботага болгон заработокты число 8 июль. Аэропортко проводник жанып атат экен. Саат 11 болду. Стоит чип кеткен, не стоит. Ладно, азыр 5 минут күтүп турайынчы биринчи заказды. Анан ошого жараша иш кылайлы. 5 минут эмес, 2 минутта күттүргөн жок. Скакоковая дейм, деке. Скакоковая дейм. Скаковая экен. Скаковая улица 5 дейт го. Белорусский вокзалдын жанында ушундай 11 минут. 1.60 менен берди бирок коэффициент менен. Аме машинаны жүргүзбөйлү скоростко салып атам го мен да. Кеттик анда туғандар, кеттик. Бүгүн дагы бир жакшы заработок болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана үйгө тынчаман жетип келели туғандар. Өйдө кыстан алыс болуп, уйку сурабастан. Ден иштеп жүрүп денге көнүп каласың, ноч иштеп жүрүп ночко көнүп каласың да. 2-3 күндөн бери ноч иштеп атып, уже ночко көнүп калыпмын. Анткиде күндүзү кечке уктап эми чыктым. Буйруса. Кече күнү пятница күнү айтса эле туғандар. 18.000ге иштедим. 18.000ге иштедим, где-то 11:30-11 саатты тегереңде. Кечинде 7-де чыктым эле. Эртең менен акыркы заказ Домодедовго бардым, саат 6 болгон экен ошондо. Домодедовго барып, ошо бойдон катып калыпмын, уйкум келип, зорго жетип бардым эле. Ошо бойдон ошо жерде катып калыпмын. Көзүмү ачсам саат 1 экен. Уже үйгө айдап келгенде эле духум жетпей калды, линияга койгон бойдон уктап калдым, токойго кирип. Бирок өтө сонун заработок болду. 18.000, 2.000 сомдук селерке кетти. 1000 сомго чай-пай иштим, 3.000 расход болду да. Ошо менен кайтып келип бүгүн субботанын ночун көргөзөйүн деп. Мен постоянно эле жуманыкын көп көргөзүп калам, субботанын деле ночун бир көргөзөйүнчү деп. Ишке мынакей чыгып, биринчи заказды алып жөнөдүк. Кеттик анда туганда. Биринчи заказды алып келдим. 400 рубль чай менен болду биринчи заказ.
Очень даже неплохо. Bir заказ беріп тұр, подача 9 минут дейді. Елки-палки, Белорусский вокзал жаққа келіп қалдым. Хоп деп екінші заказды алып келдім. Екінші заказды бустермен заказ қылыпты. Метро Медведковаға келіп қалдым. 1684 рубль болды. Так, туғанда daha bir заказ. Долгая поездка дейді. Долгая поездка. Üçüncü заказ. Медведковадан құда жалғап заказ беріп қалдым. Не интернетін жақсы істемейді, не ол такой маршрут көргізіп алып или қатыр елді. Йоган. Йо, бисмилля. Daha bir zakaz alып келдім туғанда. Жақсы заказ болды, 40 минут жүрдім. Бірақ кішкене азырақ болып қалды. 1769 рубльге келдім. 1769 рубль. Только дальний заказдар ұлатады қойшы. Ебали деп мынаке. Внуковаға заказ алдым. Екі тамайда заказ берді секін ұшырып тұрып. Внуковаға заказ қармадым. Қанша минут көрсетті Внуковаға чейін көрейді? 44 километр 40 минут дейді Внуковаға чейін. Оңыр емес екен. Кеттік анда. Так, туғанда Внуковаға жетіп келдім. 38 минут дегенде келдім. 1765 рубль болды. Бабуляларды алып келдім. Так, бирок менесі жаман болды айтайын. Домой менен келсең Внуковада Елки зеленый неме қылбайды екен. Өчүткө койбойт екен, не қылсам эми. Заверште тұрып, проводник жан отат, вроде. Проводник берді, вроде. Азыр рызы жанып тұрат эле, аэропорт коэффициент жанып тұрат эле. Мен заказды антиминут таштагача кайра өчүп калды. Зоологическая улица деп Москва деп беріп отыр. 1.22 коэффициент менен. Проводник иштеп кетип берди. Зоологическая ВДНХ жақта білет. Ага, Белорусский вокзал жанына берген, байқа берген. Короче, нормальный болды. 37 километр 34 минут коэффициент менен еще. Аэропорттан айланып түштім. Сразу таштады. Что-то удачный поездкалар болып қалды, бүт бардығы чоң-чоң жақшы. Азыр бұны дағы жеткізіп көрөбүз. Вроде коэффициент өчүп қалды, бирок по-любому коэффициент менен берди. Не тұрышат білбейм, оғырят жөн. Бір жарым ұқтап қалған бұл баш жағында не өлі. Өлі-өлі қалып тұр. О, бияқ пробка бол. Уху! Внукованың пробкасының етек башы көрінбейді қой. Мұншалық пробка болбайды ғой. Ошо коэффициент менен берген турбайбы. Өткөндө эле жакшы ночмонун ортосуна оюп, жолдун эки катарлы кылып коюптур да көрсө. Водительдер батпай, ызылдашып пробканын аяк башы көрүнбөйт, сигнал берип, жаны чыгып атышат бардыгы. Да, все нормально.
Да, хорошо, вы тоже. Там водичка в машине есть, попейте, все, спокойненько. Да, водичку дали вам? Ну, скажите. Все, целую. Зоологическая, да? Да. Какой здесь бардак. Ой. Да. Onun çamadanın қарасаң ара. Ешектей чамаданлар екен да. Қармашып қойын деп өйтіп қой, елки мужик болса дағы чек жөніне каждый бір 40 килограмм шығау. Машинеге зорғы салдым мен, ең ұрай белім үзіліп кетейін депші. Оның ішіне кирпич жүкті алған ба. Белім үзілейін деп екен тылып тұрады, елки салып атсаң да алып атсаң да елки. Қатын кіші olsa, ладно, нең ешектейді чамада кіші. 37 минут дегенде келдім 1924 рубльге. 3 заказ. Қанша қалды? 3 заказ 3940 рубль болды 12-ден кейін. Мен білбеймін, короче, бүгін не болған күн? Домойды қойдым еле, центрге келіп тұрып еле. Шереметова жаққа бір Химкеге заказ беріп қалауы деп. Домойды бассам Зеленоградқа заказ беріп атпай азырча. Зеленоградқа 65 километр 1 саат қаншада минут, еще 2 адрес менен, еще плюс коэффициент менен. Догадайте, қаншаға барам. 3000-ден азға барып айтпаушым керек, по-любому. Комментарийге жазып қойсаңар. Kim tapsa priz бар. Бірақ видеоны көрбей тұрып, жазып қойғанда да оқшабайды. Келіп қалдым уже. Елки прям светофордың астында екен ғой. Тарчактар ұқсайды шағында, пьяный ұқсайды. Алып қойын камераны. Құшылар ұқсайды шағында. Вот, его, да, его. Садись, а? Садись нормально. Что? Тогда я чуть-чуть не понимаю. Вот я так и знал. Не понимаю, но так и знал. Молчите, блядь, суки. Друзья у меня. Точнее, дура, часть пакет. Блядь, вы чё нахуй позорите меня, блядь? Поехали, блядь. Я думал... Чё позорите нахуй меня, блядь? Ремена одевай. Так, у вас 3 адреса. Пиздец, да, дохуя? Я извиняюсь за мой французский. Было еще больше. Было еще больше? Да. 4 садились. 5 адресов, да? Я за них отвечаю, брат. Так. Старше у них. Хоть и младший по возрасту. О, Тигран, смотри, рассвет. Я прикинь, ему-то сейчас самому быстрее домой доехать, а нам еще час хуярить. Тебе же похуй, ты спать будешь. Мне еще зайти надо домой, вообще-то у меня ключи нет. Прикинь, Диана не проснется. Утром возле парадной Тигран замерз. Диана выходит за хлебом, смотри, сейчас я ей напишу. Леонидович в офис приезжает, Тигран в офисе спит на столе, блядь. Бля, кстати, туда я зайду, там же по отпечатку. Может, в офис сразу? Я прикинь, твой отпечаток работает. Времена дела. Здрасте. Такси, да?
Да. Все. Как говорится, с комфортом, но в пробке, да? Да? Слева. Спасибо. Так, Зеленоградқа жетіп келдім туғандар. 1 saat 6 minutта келдім. Завершить 3649 рубль болды. Жолды заправка қылып атып, самообслуживание екен деді. Бұл қойып, рубашкама кер қылып алдым. Зараза. Что-то ұйқым келіп, болбай қалды, мелтіріп. 4-тен 20 minut değil mi saat olan? 4-тен 20 minut öttü. Çok güzel. 4 zakazlı 6300 ruble oldudur. Şarjağa gözde aydayınca hazır. Bir yerden vermese gerek. По деламды қойсам, құда жалғап, Шереметоваға заказ беріп қалды ғой, еме? Зеленоградтан 26 километр, 25 минут дейді. Білмеймін, долгая поездка деп беріп қойды. Коэффициентпен берді еще. Ұйқым келіп болбай қалдым, бір энергетик алып ішіне ішіп болсам, өзі вообще ішпеймін дегенде, вообще. Жаңа клиенттерменен қоша заправка кире өле шарт етті өлем. Bir energetik alып алғам. Мына жаққа бекітіп қойып қояйын енді бұны. Жаңағындай назигірек клиенттерім шықса, чойраңдап. Машина не убранды, өздерінше комментарий қалдырыңыз. Көрдіңдер бе? Жаңағы менттерді тоқтатып, неме қылып атқандарын. Вот айтып атсаң да, гай тоқтатып. Здравствуйте, инспектор. Регистратор, что ли, да? Да. Чудно стоит. Чудно стоит? Мне так удобно. А? Так удобно, говорю. Такой полис есть? Водитель? Да, да, конечно. А? Да. Давай же. Полис у нас электронный, да. Ақчаң болса, қалтаңда, талтаңда деген гайлар ғой. Талтаңда небреті, сақалдары өсіп кеткен, мынандай жүдепче. Чисто халтурщиктер да. Зеленоградский ГАИ деп. Бұл жерде қармалып, менің мұрдағы видеоларын көрсеңер, мен Зеленоградта 2 сутка ушул жерде жанагы обезьянкада жатып чыккан күндөрүмдө болгон. Өтө начар гаишниктер жанагы неме кылсаңчы. Начар это. Водитель деп атпайбы. Шындай айтгандар. Шереметовага барабыз буюрса азыр.
Полицейский буларды көргөндө уйкуң ачылып кетет го. Жо мурун документ жокто жанагынтип кичине коркуп жанагынтип жүрчү элем. Документтер нормальный кылып алгандан кийин бетине ыргытасың го жана на деп элечи. Мурун действительно кыйын да. Бекине Что, регистратор что ли деп митип башын ар жакка кылып камераны карап атпайбы? Чё так стоит деп. Камераны көргөндө эми кичине чочулап турушат да. Документ аны нормальный болсо. А эгерде документиң нормальный болсо, регистраторда көрүп калса, как мага окшоп. Сразу алып кетип калат да. Акча бербесең вообще көмбөйт. Сен мени камерага тартып алдың анан мына. Ошондой кетти көп. Немени сөздү көбөйтпөй, Шереметовага кеттик деп. Красотища такая, красотища какая, вот я возьму. Вот это да. Аз барсаң өздөрүнчө бир жанагында жерде жашашат да. Коттеджный поселок болуш керек, азыр ичине кирип барсаң, бош үйлөрдө. Эсине базар жок бирок. Айттым го, кирип келгенде эле страшный үйлөр чыгып баштайт да уже. Так, мага бул жагына экен. Там бул эми бүтүп аткан үйлөр окшойт, стройка болду. Туда-сюда. Жана коробкасын эле бүтүрүп, уже косметикасын акчасы калбай калган байлар окшойт буякта. Бүт эле коробкалары турат үйдө. Охуе. Зеленограддан Шереметового страшный берип койду го. Эмесе 1,20 коэффициент менен берди. Канча менен берди? Байкабай деле калдым. Yolki 20 minutta geldim. 2641 rubl görüp koydum ha. Еще платка менен geldim. Oh my god oldu o. Gettim şarkı gözdöp. Şarkı gözdöp gittik. Yani еще bunun pacalan menen aldım ya. Men pacalan menen dedi. Kança aldı? 39 aldı. 5 sakaz 8000 boluptur 12'den giyindir. Saat 5'ten 10 döndü. 5 sakaz 8000. 64 rubl. На ровном месте авария olmuştur. Через 100 метров поверните налево. Жол талашып кетишкен мен öyle. Платная дорога. 12'den keyin 12'den keyin kıyda arzan болот экен булчу. Анча мен ушинтип ночто келип калганда оплатка менен болсо кетип калсаң жакшы. 100 rubl. 12'den keyin kançaga çeyim bolot bilbeyim bирок. 12'den keyin platkага кирсең 100 rubl да постоянно. Азыр ремонт болуп Ленинградка постоянно эле проб болуп калат го. А так бияка саласың 100 rubl бересиң да. Тебесиң. Хоть 200 да кетсең дагы сатылып жол таптаза эч ким жок. Merste bir görüyorsunuz kандай ketişin. Canım. Ay yok ki. Remont boluratken de aslında bu olsa bir 160 200 göçe çıkarıp bizlere görgöz oyunlarında remont boluratken. Как раз оң жағында екен. Бирок канчалык баскан сайын ошончалык жерге жармашат деп. Мына машинаны мыңгырап турсаң ара. Айда.
183. 190. Oku eneğin nurayında kırıdı gene. Maşne olup kaldı. Yolki şamal uçura koyunda o da jönür. Şamal uçura koyunda o da. Bako oydan urgancha 195'ge çıkkandanchi. Kişine jol pоворот bolup kaldı da. Ötkөндө Tuladan geleydi dagı 200'de gelip mene. Bирок эми ал жакта камера көбүрөөк эле да. А бул жакта камера жок. Камера бар эми кээ бирки жерлерде эле да. Ата уже түгөнүп калды да платный дорога. Биягына уже 70 ал жагында МКАД. А уже СВХ нече 90 эле. Короткийрээк болуп калды, бирок 195 ке нормально эле. Не деделичи. Шундай таган кеттик дальше.